None wisanze gute hano muri saro yari indoto yawe wahora umwaka kuva kera ukiri muri Afrika? Muri Afrika ariko gato nyene ariko byari ibintu mbe waturutse mu nkambi cyangwa waturutse mu bipangu muri bwa buzima buteye imbere ugera hano ubona ko wotangura bino bikorwa rero? Oya ni ibintu natanguye mu nyuma nyene turabe uko mu buzima bwogenda ko abandi bisanga mu mafagitori bisanga mu factor nazi ko demo kandi bose nozikoramo wowe ubyagenze gute kubera ko wahisemo gutuza hano? ubuzima burabandanya uratanguye saro byagenze gute babyumvisemo gute ni iki cyagusunitse kumva ko bishoboka ko abandi ibintu nk'ibi badashobora kubyibaza? nta bintu bikomeye bivuga ngo birahambaye birimo iki n'ibiki cya Kenya nakubwiye yewe urabona ibintu byino byo iyo utanguye nk'ibi by'amasaro do coiffure sinabijya by'iwacu uvuga ngo urazi ikintu utangura biragusaba umujyo kandi bigusaba umwanya bigusaba na certificate hano bikeneye wige nyine bikomere uronke certificate neza cyane usabe n'uburenganzira ubuhabwe Tushaka kumenya none ingorane nyamukuru ukunda kugira muri akazi kawe nizahe? Ikaze cyane mwebwe mwese muri ko mukurikirana ibiganiro bica ku rubuga rwacu rwa The Story Room TV aho muri hose ku mpande zitandukanye z'isi turabatahije turabaramukije jewe nitwa Albert canke Felix hanyuma tugiye kubana uno munsi mu kiganiro ciza cyane tugiye gukorana na Joe Baba Shop. Joe yariteje imbere cyane n'umurundi yageze hano muri Australia arigwana ko ariteza imbere akaba afite salon de coiffure nziza cyane niho twese abarundi abanyarwanda bakongomani tugenda kwimoshereza tugenda bakadutegurira imishatsi yacu ikamera neza. Rero nizere yuko ibintu biza kugenda neza nizere yuko tuzakubana muri kino kiganiro cyacu kwa kundi nyene abantu muri hano muri Adelaide mukeneye ahantu heza ho gusumira ibifungurwa sahandi ntibabeshe mugenda handi muri zo ziri supermarket usanga zirimo n'ibintu bitari fresh oya ni kwa Dume JJ Mini Market Smithfield ahantu heza cyane ushobora gusumira ibifungurwa by'uburyo bwose ibitoki imiceri indagara ibintu byose imikeke ubugari bw'uburobe ibintu byose kabisa kandi biba bikiri fresh ni shop nziza cyane uwari we wese ndamuhamagariye ko yogenda kuja kuhakorera kuja kuhasumira hageze Saturday hageze kuwa gatandatu hoho ibintu byose abishira kuri discount ya miceri usanga yamanuye bya bitoki usanga yabikubise ishoka ibeyi byose akabimanura agashira hasi ibintu bijanye ibitandazwa byose usanga yasize kuri discount. Rero kaze mwese musumire kuri JJ Mini Market ni Anderson Walk Smithfield ni ukuvuga impande y'igituo gikuru cha Smithfield igituo gikuru cy'train uhageze uba washitse kwa Dume. Hanyuma abantu mwifuza kuja mu Burundi mwibuke turacabafasha n'ubu kubona Maison de Passage nziza cyane ku mahera make cyane turashobora kubafasha mukayibona abantu mukeneye akamodoka ko kuyunguruza mugira mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzobafasha kugira ngo mushobore kuba mwashobora kubona akamodoka keza kashobora kubunguruza mu gihe gito mwaba mugiye gufata uburuhuko hariya. Nuko Imana bahezagire ibisigaye turi kumwe tugiye kubana na Joe muri kino kiganiro cyacu gitoyi kandi twizere yuko muza kucishimira kaze cyane. What's up bro? How you? ni sawa kabisa fresh Miraza. Ni bon. It's coming right now. No, ngirira re. Go ahead before you pass. Yeah, he's coming right now. He just dropped something at home. Ngirira tugenda. Wewe nuko horo umwa. Ari bucyane. Biraza rero mbwa. Fresh kabisa. Makuru y'imisi. Twashimira Imana. Bana wero nshaka ko tuganira kabisa nshaka ko untera inkuru zose zijanye n'ibikorwa bya gukora hano. Ibikorwa nk'abasu. Hari bindi sukumwa. Yega ergo umuntu ntamwa gusa. Usanga hari bindi byihishe nyuma yo kumwa. Aya. Hari undi mutipe yamwa eba. Mbega abakobwa barazana banyene hano. Abakobwa bimwe.
zose abadamu undi mujama yakora iyi serivisi nyine yo kumwa ntasi uyu mwaka bamuzanira ibirego by'abakobwa 6 umva yateye inda none rero ndakubwira uko yemwe dukurikirana turi mu gace ka Salisbury ni mu majyaruguru ya Adelaide mu ntara y'ubumanuko twaje rero kuraba umutipe uyu ni umwogoshi bamwita umwogoshi kogosha waje cyari kitari kinyarwanda ibyumva no bimenye kandi n'abanyarwanda bahora baza hano nkawe rero ko umuntu ukora customer service ukwiye kumenya indimi zose ukwiye kumenya indimi nyinshi kugira ngo abakiriya bose bakwiyumvemo urumva abanyamurenge abavuga ikinyamurenge abavuga ikinyarwanda igiswahili abo bose ukwiye kugenda ubigarurira kugira ngo bigende neza ni The Story Room TV cyo gute none mwe fresh kabisa wewe wenda kuzi uri hano imyaka myinshi kuvukira akana gato ugara muri kino gihugu nakuzura akana gatoya wenda cagiye ntucibuka kwera umugabo cagiye wagenda urasimba imodoka mwibarabara ewe byagenze gute ngo wisange uri mu bintu by'amasaro abandi ko bibereye mu mafagitori abandi ko bibereye mu kuvuga icyo sinzi ukuntu nocishura ariko icyo nzi cyo nuko ibintu byose plane zose iva ku muremyi Imana icyo yateguriye umuntu nicyo umuntu usanga akora nyine umaze imyaka ingahe hano 19 muri Osaka 19 kabisa 19 none turabye ukungana kwera ntubona ko wavukiye hano aho barumva tunaho abantu kenshi nimukunda kuvuga imyaka yanyu none we imyaka ibyo ni byabaye n'ibindi by'abagore icyo kibazo abantu bafise ntibakunda kuvuga imyaka yabo barayihisha ndakurahiye n'abagabo barayihisha muhungu n'abajya bashaje shana umugore abana bangahe bane n'abana 3 kumbe nturi muto nico ndaburiye da nico gipara gusa cakurenganije none wisanze gute hano muri saro yari indoto yawe wahora umwaka kuva kera ukiri muri Afrika muri Afrika ariko gatoye nyene ariko byari ibintu mbe waturutse mu nkambi cyangwa waturutse mu bipangu muri bwa buzima buteye imbere mwikambi nyene hano ni rubushaza n'inkora kambi ya he Mutabira Tanzania ugera hano ubona ko wotangura bino bikorwa rero niwe natanguye mu nyuma nyene kurati turabe uko mu buzima bwogenda ko abandi bisanga mu mafagitori bisanga mu factory nazikozemo kandi bose nozikoramo wowe ubyagenze gute kubera ko wahisemo gutuza hano ni kubera bivanye n'umwanya abana batoyi bivanye n'umwanya kugira ngo je nshobore gukora n'amashuri gukora ushobore kugira ngo ukabukanye mwakore ku murango undi akore mwijoro canke ndabivuge muri ubwo buryo ibintu byahandi byoroshe cyo bisaba yuko nobandira kandi ka comfort wowe ukora ku murango nawe ugakora mwijoro ariko si akazi konyene nkora mu yandi majambo nta rugo ruhari rero urugo ruriho ariko uvuga ngo akora iminsi yose iminsi ibiri mwijoro undi iminsi 5 uratanguye saro byagenze gute babyumvisemo gute ni gike cyagusunitse kumva ko bishoboka ko abandi ibintu nk'ibi badashobora kubyibaza nta bintu bikomeye bivuga ngo birahambaye birimo ibiki n'ibiki cya Kenya na kubwiye yewe urabona ibintu byino byobyo byo utanguye nk'ibi by'amasaro do papier sinabijya by'iwacu kuvuga ngo urazi ikintu utangura biragusaba umujyo kandi bigusaba umwanya bigusaba na certificate ikintu uvuga tureka ngire nkaya ni ikintu cisha mu mategeko ya leta kugira ngo wemererwe
bisaba kwiga bakora n'ikibazo ahubwo siyaga hari iwacu nyene wivumbura ukaca ugenda ugashinga akantu kwibarabara ugatangura ibikorwa hano bikeneye wige nyene bikomere uronke certificat neza cyane usabe n'uburenganzira ubuhabwe Tushaka kumenya none ingorane nyamukuru ukunda kugira muri akazi kawe nizahe orana nyene niyo abakiriya bataje abakiriya bakabonetse kubera ibihe byose n'ibyama ari Noel yego hari abakiriya baboneka cyane ntirone iyo bakabonetse uburyo bwo kwishura ikibanza umuntu akoreramo kubera atari wacu cyangwa atari iwacu ahantu usanzwe bikose kandi gukota ngo birazimba mugabo birazimba kabisa cyane cyane nk'ahantu usanga ahantu hari opening nk'aha ni ahantu hari ku isoko ahantu hahurira abantu bose Urumva nkaho urakota ugaca wategura indani ugashiramo ivyo biyo canke biba birimwo ukishura amazi ukishura umumeme ububati bwose ni ubwubaka ibi byose niho byiyubakira ibi byose aha ni ukuvuga njye nabishizemo n'igihe wavuyemo uzongera utekere utware ndabivuyemo ndashobora guhitamo kugurisha ugaha uwundi mbonye yuko umenga bye byananiye kubera ibintu by'amasaro cyane cyane usanga bimeze iyo umuntu yabonye ati ibintu kwese ntibishoboka aragera uvuga ati reka ndeke dati ibyo wanje ashobora gushora uwundi muntu agaca abandanya nyene urumva agaca umugira nyene kuriha makeya mukumvikana Rendiro nyene nta kibazo gusa keneye kwibonera amafaranga ibyo naho mubwira ati iyo uramatagura cyangwa ibiki n'iki cyakunaniye wewe ubisubizo ko wabisanze amakuru usubizo ko wabisanze kubera aho usanga undi muntu nawe agomba kugira ibindi bisanzwe urumva ko wasanze wewe iyo ugiye gukora ikibanza cyo gukoreramo ibyashara uhakora bijyanye n'uko ugomba ibyo ukoreramo ugomba kudandazamo izahabu tujya nteke utegeka ko bakabujya kubaka ibintu by'ubari si rendiro ndabikubakira watanguye uhakorera wenyene ariko mbona ufite n'abakozi 4 5 6 bisigura ko ibintu ari byiza mbwa nta bakozi ngaha mfise none bajya mukorana n'abaki bajya n'abapartner nyine dukorana twese n'abapartner abafatanya bikorwa musangiye umutahe turasangiye twese uhamaze igihe kirekire ndi mwene Saroje twayisangiye n'abandi uhamaze igihe kirekire kandi twagiye tubona bitera bije imbere uko biri kose agasabuni kariyo mbwa none ngaho muri ubuzima byose ko kugera turabonetse agasabuni karabonetse ako kuri hibiri karabonetse nako ni ibintu tuba turonde dusangize amafanikiyo runaka ubu maze kugera ko muri akazi cewe ahubwo niko ndiko nditegurira kuba ndora kugira ngo ndaco noronka igihe kinini byo ukora kano kazi ariko umuntu ashobora kuba ngaha ariko bivanye n'ibinyine by'amabiri n'ibiki ugasanga akaruru tuvuge nk'umuntu yifuza gukora ikintu kanaka ariko ntaragera kuri ubwo buryo n'ubwirente kandi ibintu bye n'uze by'ibyashara bimeze nk'ibintu by'undi muntu akora nk'amezi 6 agatagenda kuri banki cyangwa umwaka ati mpingurane ibo baraba imyanya ibintu umuntu abimaramo kugira ngo bashobore kwiga kugira babone yuko biri stable ko bikomeye bizobandana urumva se nk'abijya by'akazi ukora amezi angahe kandi imyaka iheze ni myinshi ukora kano kazi nahenze ndabizi imyaka ingahe imyaka ingahe bira 5 umugabo aya nibyo imyaka 3 kindi kibazo abantu b'amasaro mukunda guhura naco ngo y'abakobwa baje kuyimosha hano urangije kumumwa waguha inamba z'itelefone kandi abandi batanga amafaranga atege n'abakobwa ibyo twebwe turabantu turongoye dusa abagore n'abana wasanga ngo tuko tubaga abakobwa batanga inamba z'isimu kandi abandi batanga amafaranga bazamusana w'uruhande wumvise avuga ngo abantu b'amasaro dukora amabintu by'amasaro ubu nawe ni musana we nyene n'umupartner twebwe umwe wese azana imbavu z'ibiwe
umusa azanye imbabuzi wiwe hama agakora nyine ibyo akora icyo bavuga cyane cyo nyene naho bwa ngo akorera uwundi umwe wese arikorera gusa twese muri partnership turasangiye. That's good. None haro hagira umuntu avuga ngo saloni ya Joe aya umwe wese ngaha n'imbavuzi ye aya mbwa tuzi ko ari kwa Joe Barber Shop. Abantu wese basonye kubera ibyo natangiye gukoreraho je natangiye gukoreraho ariko nibisigura ngo ni wanje aya abantu mukora business nk'izi kuvuga ngo bazana ibidari urumva abantu nibo yise ngo ntabijya bidari by'inkoko. Abantu mukora business nk'izi ntimukunda guha amachansi abana bakiri bato ngo mubigishe kubera iki cyane cyane yari mu gihugu hariya oya turaba ugombye kwiga kazana abana bato nabo nyene ukazamura umwe canke babiri ugombye kwiga vraiment nta kibazo ariko cyane cyane wibuke ko muri ibihugu turimo atari nk'ibya bya Afrika iyo bagufashe hari ishuri ryigisha ibi bintu kandi kubirihira n'amategeko yakora mu bintu byose. Mu ijambo rimwe rero iyo uvuze ngo mutangure kwigisha umuntu araho ujya ngo mumwigishe ukabisanga urafashwe n'amategeko kubera bajya abantu bakora ibijya bintu byo kwigisha nabo babikorera amahera kandi urumva batwaye nk'abanyeshuri babo baca bahomba kandi batanga amatagisi muri leta aho tubyumva rero ko ibyo bintu bitemewe. Okay. Mu myaka 5 iri imbere Joe Barber Shop izobigeze he? Mu myaka 5 iri imbere ntawe umenye byose imipango y'Imana ariko nyene turabandanya dukora Imana dushikanye turakora nyene kama kawaida tubandanya ariko dukubandanya dukora nyene turoba turaha nyene nta bintu bivuga ngo hari ibintu bikuru ngo ibi n'ibi gusa dushimira Imana mu byari byose. Yego myaka 5 ahubwo icyo dusaba bwa mbere na mbere muri myaka 5 dusaba ubugingo ubuzima kuba Imana ikatuzigama kandi turabizeye izo bikora Imana ibahe kubaho bas nayo bindi by'imyaka 5 imbere Imana ni ibi baza musa nawe wumva ibyo avuga nawe musa ntame ngo muzira uwundi munsi aya ndashobora kumuheza iyo musa no kumuzira uwundi munsi umubaza nawe n'abademu kandi wakora umusore uyo musa n'umusore musa umeoa musa afite umugore n'abana kweli niba nafikiri ni kijana naona ubu ni kuri kamera navuye ko ari umusore n'abana atararanze kumugonja oya turubatse abakiriya uronka cyane ni bose abanyafrika gusa cyane n'abazungu barajamo n'abanyaruka really ijya misasi yabo kumenga hari ukuntu imeze nabi hajya biroroha twebwe nyine urazi ko twebwe nyine turabana bo gatumba byose turakora pe abazungu ijya misasi yabo igoramye murayigorora nyene imikasi myinshi kandi nejo bakagaruka neza cyane ahubwo bakongera bakaguha n'agati bakongera nk'amadolari 5 cyangwa 3 ubu ati ni sawa. Okay. Nigeze kukubona umwe n'abastare abakinyi b'amaklub akomeye hano ba Adelaide United bava Melbourne n'ubu barashaka bajya iyo tugiye kuba mu amoko bitanu tubasanga ku mahoteli yo bashiki. Okay. Ngatwara ibikoresho mukabasanga twara ibikoresho tukabakorera ibyo bifuza okay tugataha. Ni ikindi cyari gituma Joe atazoshika intege yiyumva kuzokomeza bino bikorwa n'agafaranga kanini iby'amafaranga ntato n'abateja benshi abateja baje turashima Imana ukumva ukomeze ko turashima Imana pe ijambo mukomeze kose turashima Imana. Okay, that's good. Kandi kajambo bawubwira abantu isigaye nabyo tubabahaye karibu kuri salo yacu nyene. Salo mbe iherereye he? Babwira batahazi bahamenye. Adresi ya batu bapo tu kila siku watu banakuwepo. Jambo mkubwa. Sema hilo baba. Watu banakuwa mingi kila siku. Lakini jamaa kubali kwamba anapata hela.
Anasema tu anasaidia. Mungu amemuokoa lakini. Ametoa maisha ya popo. Joe. Tuno kako kubashimira nyine kuba gutembere. Twe turi ngaha vraiment muri Salisbury. Salisbury. Bayita ngo address yaho ni 49 John Street Salisbury. Abantu bose mukeneye kwimosha please munyaruke hano baramwa neza. Iyo alcohol rero iramba ashanda kura yataruvuge. Bantu bose mukeneye kwimosha karibuni hano kwa Joe Barber Shop. Wabaye kaze. Tuno bita mu bamwita ni Moise Katumbi. Moise Katumbi. Wani mo pera kwa yaksige. Kweli kabisa kweli. Ibisiga rero murakoze vraiment. Ego igiciro naco turazimbutse kweli. Twamira amadolari 200 hama wakuze nabo twamira amadolari 25. Ayo mahera ni menshi yavunje mu marundi umwe. Naho turi mu Burundi ibyo bisobanura kuvuga turi mu Burundi nta kibazo. Mu Burundi no muri Kongo ariko muri Kongo ni make kubera muri Kongo bakaza Amerika. Bakaza muri Kongo bakaza Amerika. Aho kuze no muri Kongo turabashimiye mwese mariko mudukurikirana. Imana ibahezagire, Imana ibahimigisha. Twari kwa Joe Barber Shop, umuhungu yiteje imbere cyane hano mu gace ka Adelaide. Abarundi, abakongomani, abatanzania twese niwe ateguza imishatsi yacu. Yariteje imbere, namwe mukomeze muiteze imbere kandi mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu, mukore na subscribe. Imana ibahezagire.